Everybody will pray. And before you, we are the same ones that you did good yesterday. We come back this morning. We again come to request you. Tugusabye uko iki gitondo utamba hejuru y'umuntu wese. Turagusabye ngo umwuka wawe wera wimanukire. Presence yawe yumvikanwe n'umwe wese ari ngaha. Umunyabyaha akizwe. Umunyantege nke umwuzuza imbaraga. Wirikane icyaha cyose cy'ukutizera. Ahantu hacika hera. Kuko harabera bawe. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo kandi twese n'amaraso yawe. Turagusabye ngo wigaragaze muri byose na bose. Kuva ku mukozi wawe guca ku baririmbyi, kuba diakoni, kuba administrateur, kuba Kristo, kubana, kuba kuzana. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo wigaragaze uyekane uno munsi. Uduhe kandi twinjize mu gihe cyiza uduteguriye. May you be with us in the time that you've prepared for us. Turagusabye amavuta. We request you. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugomba kuririmba akaririmbo.
to be a Christian in my heart, oh Lord, in my heart, Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be like you in my heart, in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart. To be like Jesus. Amina kusana wewe umutema. Amina kusana umutima wanjye umutima. Give us to look like you. We want to resemble you in our hearts. You are the one. Give us to love thy word. To resemble your word. In the name of the Lord Jesus bihamanukire twinjire mu gihe cyiza. Abadayimoni y'ubwoko bwose ayo ariyo yose asamana mu izina ry'umwami Yesu Kristo ajya kubuza kumva ijambo ryawe ndayirukanye ubutakigaruka. Ahantu hari kwizera uvuge twizere dukize kandi uhezagire abaguhaye amaturo n'amashikamano ubasohoze isezerano bahaye ubugingo bwawe. Tukwitezeho imigisha n'amatwi mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Amen. Bon appétit. Enjoy.
be back this morning. Biranshimishije kongera kugaruka muri iki gitondo. Again, we love the singing. Kandi dukunda uburyo muririmba. You like singing? Ese mukunda kuririmba? I can do. Ngo ndabibona. So, what we do, take the book off the drum Ati ngufata ibyo bitabo bikure ku yo ngoma. and sing another song. Noneho muririmbe n'indirimbo. Whatever song they want to sing. Indirimbo As muhitamo. long as they play that drum. Noneho muyicurange mukoresheje iriya ngoma. Noneho ngo muririmbe. Do you love the Lord this morning? Mukunda Uwiteka muri iki gitondo. When we sing like that, Iyo turirimba gutya, I feel better. niyumva neza. I feel like I'm home. Niyumva ndi mu rugo. When I first went to Africa, Bwa mbere njya muri Afurika, the first trip I took was into Uganda. noneho nagiye muri Uganda ariko bwa mbere. That was the first place I went. Uwo bwari ubwa mbere ngiye muri Uganda. I had a brother that told me Noneho mfite mwene data witwa Tom, he was from Jamaica. yaturutse muri Jamaica. I called him and told him. Noneho amuhamagaye ndamubwira, I said, Brother Brady, ndamubwira brother, mwene data Brady, I'm going to Africa. ati ngiye muri Afurika. He said, oh, brother, Oh, mwene data, it's going to change your life. birahindura ubuzima bwawe. I'm telling you it did. Noneho ndakubwiye ngo byahinduye ubuzima bwanjye. The first time I was there, Ubwa mbere nari ndiyo, I told the people, nabwiye abo bantu nasanzeyo, I said, some people were born in the wrong age. abantu bamwe bavutse mu gisekuru kitari cyo. I said, I was born on the wrong continent. Kuko nanjye navukiye mu gihugu kitari I cyanjye. should have been somewhere in Africa. Nagombaga kuba naravukiye ahantu hamwe muri I Afurika. should have been born there somewhere. Nakagombye kuba naravukiye ahantu hamwe muri Afurika. Everything about me, Kuko ibintu byose muri njye, except the color of my skin, uretse uruhu rwanjye is African. ni Abanyafurika.
babyina, There is a microphone. nkunda uburyo basakuza, nkunda uburyo baririmba. Hallelujah. Hallelujah. When we got into Nigeria, Ubwo twageraga muri Nigeria, we was having those services. twari dufite amateraniro, We was there for 5.5 weeks. twari duhari ibyumweru bitanu n'igice. In 5.5 weeks, None muri ibyo byumweru bitanu I n'igice preached around 30 services. nabwirije inshuro 30. I don't preach 15 minutes. Ntabwo nshobora kubwiriza iminota 15. But when you're there and all them people, Ariko iyo uri hariya muri Afurika, oh my, oh, oh my. And you know, when I go on a trip somewhere, noneho iyo mfashe urugendo ngiye ahantu hamwe, at the end, nyuma after the last service is noneho finished, iteraniro rya nyuma rikirangira, I'm ready to go home. niteguye kugaruka mu rugo. Always, from the very first trip I ever took, Kuva ngifata urugendo Amen. until it's finished, no kugeza no ku iherezo ryarwo, I don't want to come home. ntabwo nshaka kuza mu But rugo. when the last service is done, Noneho iyo iteraniro rya nyuma I ry'iyo want to rugendo come home. rigeze, numva nshaka kugaruka. but this trip Ariko uru rugendo in Nigeria, muri Nigeria, when the last service was over, iteraniro rya nyuma rikirangira, I cried. nararize. I was there 5.5 weeks, Nari ndi ibyumweru 2 n'igice, and I did not want to come back to kandi America. numvaga nashaka kugaruka muri iki gihugu. Ever since I've been back in America, Noneho igihe cyose nagarutse muri iki gihugu, I have been homesick numvaga ndende nshaka gusubirayo, to go back to Africa. nshaka gusubira muri Afurika. We're scheduled to go back. We're scheduled this year. Noneho muri uyu mwaka dufite urundi rugendo, We're going into the Congo. tugiye kujya muri Congo. I've never been in the Congo. Nibwo sindagera muri We're Congo. going to dedicate a church. Tugiye gufungura itorero. We still Turacyari have to go to Burundi. kandi turacyafite urugendo rwo kujya no mu Burundi. We're still planning on going to Kandi Burundi. turacyafite urugendo rwo kugera no mu Burundi. But the countries of Kenya Ariko igihugu cyo muri Kenya and back into Nigeria, no muri Nigeria, that's the plans this year. iyo niyo ntego y'uyu mwaka. You pray for us. Mu kudusengere. You know, I told a brother the other day, Nabwiye bene data he ushize, said, Brother Tom, why don't you come back? Brother Tom, kubera ko utagaruka, I said, I just don't have time. nuko ntafite uwo mwanya. There needs to be 2 of me Kuko dukeneye abantu babiri nkanjye. because I can't do everything. Kuko ntabwo nakora ibintu byose njyenyine. But you know, I want to say something. When I was here last, Ubwo nari ndano gushize, I was big. nari ngiye gushize. Yeah, you knew. You Narabizi. laughed. Okay. But I went to Uganda Noneho ubwo nagiye muri Uganda, a few years ago, imyaka and I ishize, asked the Lord, nabwiye Uwiteka, I said, God, give me till I'm 80 years old. umpereze kurama byibuze kugera ku myaka 80. Give me health Umpereze ubuzima until I'm 80 years old kugeza ku myaka 80. to be able to come back Kugira ngo nzagaruke, and do this work for you. noneho ngukore uyu murimo. Till I'm 80. Kugeza ku myaka It 80. was a little over about a year ago. Icyo gihe cyari umwaka ushize, I thought, naratekereje, you asked God to give you till you're 80 years old, iyo Uwiteka ngaguhereze kurama ku myaka 80, but you have done nothing ariko ntacyo wakoze, for your own self. ntacyo wakoreye ubuzima bwawe, ntacyo I said, wakoreye. I've got to lose some weight. Noneho naribwiye ati ubwo nkeneye kugeza ku iyo myaka ngomba gutakaza ibiro. So I started losing the weight, you Noneho know. natangiye gutakaza ibyo biro. And when I went back to Nigeria this time, Noneho ubwo nasubiye muri Nigeria bw'inshuro, the brother saw me. bene data barambonye. Oh, brother, Mwene are data, you sick? ese urarwaye? You sick, brother? What's Urarwaye? wrong? Ese umeze ute? I said, nothing's wrong. Ikibazo ufite ni iki? Ati ntacyo. But you know, we preached, there was a prophecy went forth. So hari The ubuhanuzi bwabaye, first services that we had, iteraniro rya mbere twagize, he said that Tom and Morris will not grow weary, will not get tired ati mwene data ntabwo azananirwa until the trip is finished. kugeza ubwo uru rugendo rwe rurangira. We was there 5.5 weeks. Noneho twari ibyumweru bitanu We n'igice, preached a
around 30 times, niho twabwirije inshuro zigera kuri 30. and I never got tired. kandi ntabwo nananiwe ntabwo narushye. I'd preach as hard as I could for 2 hours or 3 hours. nkoresheje imbaraga zanjye zose amasaha 2 cyangwa 3 ku munsi. You know you can preach longer in Africa than you can in America. wabwiriza igihe kirekire muri Afurika kuko wakibwiriza hano muri Amerika. No matter how long or how hard I preach, ntacyo I bivuze never ko got tired. nabwirije cyangwa imbaraga nakoresha ntabwo nigeze nanirwa. Oh my God. Amen. My God is God. My My God is God. God is true. Imana yanjye ni ukuri He's real. kandi Imana yanjye niyo He's powerful. kandi irakomeye He's here. kandi iri hano He's with me and you. kandi iri muri njye nawe He's in me and you. kandi iri muri njye nawe. This is God. Iyi ni Imana. Set it in the mentions today. Iyi ni Imana iri hano. Hallelujah. Do you love the Lord? Ese mukunda Uwiteka? One more thing. None ikintu kimwe My wife, umufasha wanjye Sister Ann, stand up. mushiki wanjye haguruka Stand up. haguruka. Amen. I want you to look at her. Ndashaka Because ko I mumureba. want everyone to know Ndashaka ko mwese mumenya ko which lady is my wife. ndashaka ko mumenya ko That's my wife. uriya ni bwo buzima bwawe hariya. Now I want to say something because Ndashaka kubabwira the ikintu. brother asked her to say something a while ago. Ndashaka ko agira icyo atubwira. You don't know her. ariko ntabwo mumuzi. When he asked her that, yamubajije biriya she almost fell out. ntabwo ashaka kuvuga She almost passed her mouth. yendaga nko kugwa. It scares her. yari afite ubwo To speak in front of people. bw'ubuhamuka ngo avuge imbere y'abantu. With just you. Now I want you to know she loves you. arabakunda cyane She loves you. arabakunda And she will talk to you kandi aravugana namwe one-on-one. umwe ku wundi. But when she was in the university, ubwo yari ari muri universite she failed a course yatsinzwe isomo because when she got up to give her speech, kubera ubwo yahagurutse ashaka gutanga she froze. ntabwo ashoboye kuvuga. And no words would come out of her nta mouth. jambo ryaturutse mu kanwa ke ntashoboye kuvuga. When she, her mother was a singer. none mama we yari Her umuririmbyi sister was a na singer. mushiki we yari umuririmbyi. And they would get her to sing. none bashakaga kugira ngo nawe But aririmbe she would have to sit down ariko yagombaga kwicara next to her mother kwicara iruhande rwa on mama the piano bench none iruhande rwa piano to keep from falling over. kugira ngo ataza kugwa. Scares her to death. bimutera ubwoba ahaguruka ngo But that's my wife. ariko uriya niwe mufasha I wanjye. love her just that way. kandi mukundira icyo ngicyo God's done a lot for her. kandi Imana yamukoreye ibihambaye. God is taking care of her kandi Imana imwitayeho and healed her and give her miracle after miracle. kandi imuhereza ibitangaza byinshi. Amen. Do you love the Lord? ese mukunda Uwiteka? We're going to go back this morning now. noneho turasubira muri iki And we're going to pick up a little bit from where we left off. turasubira kuri rya somo twize ubushize ejo. Because I want to go back and this time we're going to start reading in Genesis. uyu munsi turatangirira mu gitabo cy'itangiriro. Oh, this is a good book to read from. iki ni igitabo cyiza cyo gusoma. It's a good book to read iki ni out. igitabo cyiza cyo gusoma. Because it's the origin of all things. iki ni ryo tangiriro ry'ibintu byose. This past year, noneho umwaka ushize at home, mu rugo every Sunday morning, buri ku cyumweru mu I gitondo have been preaching ndabwiriza on the message ku butumwa that the prophet preached. bw'umuhanuzi yabwirije. Now I want to say this. noneho nshaka kuvuga ibi I am a message believer. njyewe umwizera w'ubutumwa. I do not believe the nonsense ntabwo nizera ibintu that is around the message. bizengurutse ubu butumwa. I believe what the prophet said, nizera ibyo umuhanuzi yavuze not what you think he said. apana ibyo utekereza ko I yavuze. believe what he said, njyewe nizera ibyo yavuze not what you think he meant. atari ibyo utekereza byavuze. Now we understand noneho kumva that neza the prophet taught us ko things umuhanuzi yatubwiye that he might not have been so plain in speech. yatubwiye yuko atabashaga kuvuga neza cyangwa se And ibisobanuro. when we read it, noneho tukabisoma we see it plainly in the scripture. noneho tukabisoma tukanabyibona mu byanditswe. There's been many men noneho hari abantu that has preached the message, babwiriza ubu butumwa but they cannot preach the Bible.
ariko ntabwo babubwiriza bakurikije ibyanditswe. I don't understand Ntabwo mbyumva neza how you can say uburyo ushobora kuvuga you ko preach the message ubwiriza when you ubutumwa can't preach the ariko Bible. They know the quote, bazi ibyo but yavuze they don't know the scripture. ariko ntabwo bazi ibyanditswe. They know what Brother Branham Bazi said. ibyo Brother Branham They yavuze quote Brother Branham, none bagasubiramo ibyo Branham but yavuze. they can't quote the Bible where he got it from. Bivanye He got it out of this book. mu byanditswe. Everything Ibintu that byose William Branham preached come from this book right here. You cannot preach the message. You don't understand ntabwo the wumva message. ubwo butumwa. Amen. There's a lot of men in this world today that Abantu do benshi not mu iyi si understand the message. batumva ubu butumwa. William Branham never pointed us to William Branham. Ntabwo Branham yakwiyeretse nka Branham. He pointed us to Christ. Branham yatujyanye kuri He Kristo. pointed us to the Branham Word. yatujyanye ku byanditswe. Manifested. Noneho birigaragaza. And they still misquote him. Noneho bakomeza bavuga ibyo atavuze. How do you know? Noneho ubizi ute? How do you know Noneho who ubizi you are? uwo uriwe. They will say, Baravuga bati if you can say amen iyo uvuga amena to every word ku byanditswe byose, of God. ku byanditswe byose by'Imana, But that ain't all he said. ariko ibyo byose ntabwo ari ibyo yavuze. That's a good quote. Uko ni ugusubiramo. But he said to say amen kuvuga amena and manifest noneho bikanamanuka the bikigaragaza word of God to your bikagaragara life. mu ijambo ry'Imana mu mibereho yawe. But a lot of people Muri abantu benshi do not even know ntabwo bazi what hour they're living in. igihe barimo. They have no understanding of the season Ntabwo bumva igihe because no one has taught them. kuko nta muntu wabigishije. We've all heard the tape. Twese twumvishe tepu amakaseti. Now I'm going to say something and don't get, I hope this doesn't hurt no one. Noneho hari igihe ugiye kuvuga nizere ko bitari bubabaze. But I was told Nabwirijwe yuko back in the first of the year, I was on a mission trip. nari ndi mu butumwa bwiza ahantu, And we had a man noneho twari dufite umugabo to tell us, uri kutubwira you have to put William Branham back in the pulpit. ufite gusubiza William Branham ku gicaniro. I told him, Noneho nanjye ndamubwira we never took him out of the ntabwo pulpit. twigeze tumuvana ku gicaniro, We never took him out. ntabwo twigeze tumukuraho. We are still preaching the same thing he preached when he was here. Amen. We preach it under the power and demonstration of the Holy Ghost. ububasha bw'umwuka wera. Our churches is not going to be dead, Itorero ryacu ntabwo rizapfa cold, cyangwa se ngo rikonje informal, cyangwa se ngo rigwe, because the bride is alive kuko today. umugeni ni muzima God lives in her. kandi Imana iri mu mugeni, She is bearing the fruit of the Father. kandi Yesu imbuto Do you understand? murabyumva. We have no message of our own. Ntabwo dufite ubuhamya ubutumwa bwacu. God sent us a prophet. Imana yohereje umuhanuzi. But let me say this. No, The message he preached was not his Ubutumwa message. yigishe ntabwo ari ubutumwa bwe. The message he preached was a message of Christ. Ubutumwa yigishe ni ubutumwa bwa Yesu Kristo. It was Christ in you, the hope of Yari glory. Yesu Kristo muri we. I was a little boy. Ubwo nari ndi umuhungu muto. The preachers would all come around. N'ababwiriza bakaza All of them. bakaza. They would say, oh, God sent a Noneho prophet. baravuga ati Imana yohereje A umuhanuzi. message. Yohereje umuhanuzi ngo abwirize ubu butumwa. And that's all they knew. Ibyo nibyo bari bazi gusa. That's all they knew. Ibyo nibyo bari bazi gusa. They didn't know anything else. Nta kindi
God sent a prophet with a message. Imana yohereje umuhanuzi But as a little boy, noneho something was inside of me. cyari muri nje There's a seed down inside of me yari muri nje that was not satisfied ntabwo with that statement. n'ubwo butumwa batangaga. So I asked a theologian one day. noneho mbaza umuntu wize ibijyanye n'iyobokamana. I said, you all keep saying ko mukomeza muvuga God sent a prophet Imana ko yohereje umuhanuzi with a message. imwoherezanya n'ubutumwa. What was the message? none ubutumwa bwari ubuhe? And that theologian, noneho uwo muntu wize iby'iyobokamana angry, ararakara cyane. he looked and pointed at me and he said, karavuga shut up! ati ceceka You're just a boy. ati wari umuhungu muto You had no business talking about me. ntabwo ufite umwanya wo kuvugana nanjye. I just wanted to know what the message was. kumenya icyo message ivuze. Hallelujah. Amen. Yes. In all my life, noneho imibereho yanjye yose oh, we've had ups, we've had downs, twarazamukaga cyangwa tukagwa, we've had seasons. twagize ibihe bitandukanye. You know, I believe nizera ko Brother Branham said yuko Branham that yavuze there's three kinds of believers ati hari abizera in batatu every church. mu itorero ryose. I have been all three of yewe those. nabaye ibyo byose. I have been all three of je those. nabaye abo bose. I have been the unbeliever. je nabaye Sitting umutizera in a message church. yicaye mu butumwa. I have been the make-believer. noneho nizera You know, uw'indyarya. it's easier to be an unbeliever biroroshye kuba umutizera than it is to be a make-believer. kuruta uko waba indyarya mu byizera. Because when I was an unbeliever, kuba nari umwizera I could say, I don't believe that. ntari kuvuga ati ibi ntabwo I don't byizera, believe ntabwo that. nizera n'ibi, I don't believe that. ibiriya nabyo ntabwo byizera. But then when everybody started to ariko believe, noneho abantu bose batangiye I kwizera wanted to be like nari them. gushaka kumera nkabo, And I started trying to act like them. ntangira kugerageza kumera nk'abo I bizera, tried to dress right. ntangira kugerageza I kwambara tried to bikwiye, act right. ntangira kugenda I nk'uko tried to bikwiye, be right. ntangira kugerageza kuba But there nkabo. was something not inside of me. cyari muri njye, There was something not in hari me. ikintu kitari kiri muri njye. Christ was not in Yesu me. Kristo ntabwo ari muri njye. And I wanted to be. I acted like. nari ndi kwigira nkabo, I acted like I loved you. nari ndi kwigira nkabo ngukunda. Oh, brother, I Oh, love you mwene so much. data ndagukunda. ariko ndagukunda. A make-believer, ati jyewe nari ndi indyarya mu a byizera. true believer, Yizera does nyakuri not have to act like they ntabwo love afite people. kwitwararika nk'abandi bantu bose. They don't have to find love for people. ntabwo ufite kugerageza gushaka It comes automatic. The love is already in you. urukundo ruri muri wowe. Because the love that's in you is Christ Himself. urukundo ruri muri wowe ni Yesu Kristo ubwe. Do you believe? ese urabyizera? But then one day, noneho umunsi umwe I became a true believer. nabaye umwizera nyakuri. amen. I was there. nari mpari, I remember. ndanabyibuka. Out of all of the things, ibintu byose byabaye, all of my seasons, ibihe byose nanyuzemo, out of all of my seasons, ibihe byose nanyuzemo. one evening, umugoroba umwe as I was laying on my bed, ubwo nari ndyamye ku I gitanda said, cyanjye, Father, navuze ati Mana data, I go to church, njya ku rusengero njya gusenga, I pay my tithes, kandi ntanga icya cumi n'amaturo. and if you're not paying your tithes, you need niba to pay. udatanga icya cumi n'amaturo uri mu byaha. He didn't tell me to say that. ntabwo yambwiye ngo mbivuge. I go to church, Lord. njya gusenga, I pay my tithes, ntanga Lord. icya cumi I n'amaturo, don't ever miss a service. ntabwo nsiba iteraniro na rimwe. But I know in my heart, ariko ndabizi mu mutima wanjye I do not love everybody. ntabwo nkunda bose. You know, it was easy to love some people. biroroshye gukunda abantu bamwe na bamwe,
But there was that one guy ariko hari umuntu umwe that just got on my nerves. wose numvaga ngezemo numva Every time I got around that guy, I could not stand him. ntabwo numvaga nshaka kubana nawe I wanted to just slap him on the back of the head. namukubita urushyi mu mutwe You tell me, you can't love people ntabwo wakunda abantu and have funny feelings toward them. noneho ukumva ufite ibintu muri wowe. You know that guy? Ese uwo muntu uramuzi? He's one of my best friends right now. Uwo muntu ndi kubabwira ngo ni inshuti yanjye magara. Because he knows I love him. Kuko arabizi neza ko mukunda. And I know he loves me. Kandi ndabizi neza ko nkunda. But when I was praying, I said, God, ariko ubwo nasengaga nabwiye Imana, I still don't love everybody. ntabwo nkunda buri wese. But before that night changed, ariko iryo joro mbere yuko rihinduka, my season igihe cyawe changed also. igihe cyawe cyose cyarahinduka. When I got up the next morning, noneho umunsi ukurikiyeho mu I gitondo was still crying. nari nkirimo ndarira. I said, God, did this really happen? Ati Mana, ibi koko byabaye? Did this really happen? Ibi koko byabaye? I was working in the prison system. Ati nakoraga ahantu bafungira muri I gereza. walked into that jailhouse, noneho ngenda muri iyo gereza. and I loved every person I seen. noneho nkunda abafungwa bose I loved the guards. nkunda ababarinda They worked for me. kuko I barankorera. was a supervisor. kuko njye nari I supervisor was wabo. mean. I was very mean. Ati yari umuntu mubi. I was hateful. Nagira urwango muri njye. They told me I was the meanest guard that ever worked in that noneho place. baravuze ati uri umuntu mubi uturinda rwose. And one night time, noneho ijoro rimwe everything changed. ibintu byose birahinduka. My season ibihe changed. byanjye birahinduka. And when my season changed, none ibihe byanjye bihindutse, I walked back into that same place I was ndasubiye hariya yesterday. aho nakoraga nyine I kuri love gereza. every person. none abantu bose ndabakunda. I love the guards. I love the nkunda inmates. ababarinda, nkunda imfungwa. I didn't care what they done. ntabwo nitaye ku byo bakoze. There was a time in my life, hari umunsi umwe mu buzima bwanjye, if you would do certain things around me, iyo wakoraga ibintu undi iruhande rwanjye, I would not like you. ntabwo nagukundaga. I would judge you. natanga kugucira urubanza. But after that day, ariko nyuma y'uwo munsi I told my church the other day, yabwiye itorero, I said, I love you enough ndababwira ati ndabakunda bihagije, that if you fall in front of me, ati nugwa ukagwa imbere yanjye, if you sin in front of me, ati nukorera icyaha imbere yanjye, it will not change the way I see you. ntabwo bizahindura uburyo mubona. Because what I look at when I look at you, iyo mubona, when I look at you, iyo mubona, I don't look at this no more. ntabwo mbona ibintu babiri. Down inside of you, ikintu kiri muri wowe indani, there is a seed of God hari urubuto rw'Imana that has never lied. There's a seed of God that has never lied. hari urubuto muri wowe Never rutabesha, committed adultery. Ain't never sinned. cyangwa rutakoze icyaha Ain't kimwe, never been sick. cyangwa There's a seed of God down inside of urwo you rubuto ruri muri wowe that's indani never had a problem. rutigeze rugira ibibazo. Hallelujah! Amen. Do you love the Lord? ese mukunda Uwiteka? That is the message. ubwo nibwo butumwa. Let's turn our Bibles to reka Genesis. dufungure bibiliya zacu mu gitabo cy'itangiriro, And let's go to the second chapter, the third verse. itangiriro igice cya kabiri, And we're going to read down to the fifth verse. itangiriro igice cya kabiri umurongo wa gatatu. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created in me. Go ahead and read that. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. These are the generations of heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens.
uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo yaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru. And every plant of the field before it was in the earth. Read that part. Kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka. Sorry, brother. Yeah, go ahead. And every herb of the field before it grew. Kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. That's already been read. Now, Lord, Heavenly Father, as we come before you this morning, God, we love you. We thank you, God. We know your presence is here. We've watched you in the song. We've watched you, Lord, in the worship, Father. We know that you're going to sing. Lord, and you're here this morning for some reason, Lord. Somebody is going through a season, Lord, and we need help with, Father. God, if it's me, speak to my heart. If it's someone here, Lord, let us reach out to you. Let us call upon your name. Father, here I am sitting here this morning. Speak to me this morning, Father. Lord, in the season that I'm in, God, we ask it in Jesus' name. Amen. Amen. Brother Ram said, I believe every seed was laying right there from some other civilization or something. So I believe that every seed was laying there, and the scripture told it earlier, before the seed was already there, before God had already created the seed, before. But now, Brother Ram said, he said it was laying right there from some other civilization. And as soon as the water lifted off and the light struck it, up come the trees and everything. Can you say amen? The same thing with human beings. It is a type. When all the mist is moved away and the revealed truth to that seed laying there, still germatized, and the light of the gospel can strike it by a true vindication of the word. It'll live. It's got life in it. The seed that was laying there was not by accident. The prophet said, but we're just not some little coincidence happening here. We are sons and daughters of God. Catch what he's saying right here. The sons and daughters of God in the beginning of creation. And been dropped down here for a witness. To witness the grace of God that's shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Do you believe? Before Jesus said, before one could ascend, he must first descend.
Do you understand? murabyumva neza Before you can go up, mbere y'uko uzamuka you had to come down. ufite kumanuka mbere Do you believe it? Yes. Now that seed none ubwo was rubuto created rwaremwe before the foundation of the world. mbere y'uko isi iremwa. Now I want to say this. Rero ndashaka kuvuga iki kintu Mark 16 tells us muri Mariko 16 that these signs shall follow them ati ibi bimenyetso that bizakurikira believe. abizera That they shall lay hands on the sick kandi and they bazashyira shall ibiganza recover. byabo ku barwaye bazakira. Do you believe it? Ibyo murabyizera? That's the fruits Urwo ni urubuto, of God. ni urubuto rw'Imana. So if we have churches None iyo dufite amateorero that do not believe in laying of hands, atizera kurambura ibiganza, they do not believe the word. ntabwo bizera ibyanditswe. The prophet of God said, Umuhanuzi w'Uwiteka akavuga in ngo every church muri buri torero there ryose is 9 spiritual gifts. 9 spiritual gifts. hari impano 9. In every church there is 9 spiritual Mu gifts. itorero ryose harimo, He said there must be niho hagomba kuba 9 spiritual gifts. hagomba kuba In every church. impano 9. There's a fivefold ministry. Hari ubukozi butanu mu itorero. Amen. Not just one, Ntabwo ari ubukozi bumwe, but 5. ubukozi butanu. And they would take this message Noneho bazafata ubutumwa, and they would preach noneho bazabubwiriza, the same message that William Branham preached. bazabwiriza ubutumwa bumwe nk'ubwo Branham yabwirije. Now they won't all Noneho preach the truth. ntabwo bose bazavugisha ukuri. Want to go this way, Umwe want to go azajya this way. iburyo, undi ajya ibumoso. But remember, Ariko mwibuke, there's 3 kinds of believers. hari abizera batatu mu itorero. But if there is a negative, Ariko iyo hari ikintu kiri there negative, had to be a positive to begin with. hagomba kuba hari ikintu nyakuri cyangwa se kiri positive aho. The prophet of God said Noneho umuhanuzi w'Uwiteka akavuga that ngo this is not another church. iri ntabwo ari irindi torero, This is a continuation iri torero rizakomeza, of the book of Acts. rizakomereza mu gitabo The cy'ibyakozwe same n'intumwa. church Iri torero, that was on the day of itorero Pentecost ryari mu gihe is sitting here today. niryo torero riri hano uyu munsi. You want to know what the message ought to be acting like? Noneho muzi icyo mesaje yerekana cyangwa Read the book of Acts. uzasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Do you believe it? Ese murabyizera? No matter what anybody else says, Ntacyo bivuze icyo umuntu yavuga, we're only going to do and say what the prophet said. tuzakora cyangwa se tuvuge ibyo umuhanuzi yabwirije. But I want us to realize something. Noneho ndashaka kubereka ikintu, ndashaka kumenya iki kintu. Jesus said, Yesu yaravuze ati, when they say iyo bavuze he is here, ati ari hano he is there, cyangwa se ari hariya, don't go chasing after that. wigendera ngo umushakishe, Don't be running all over. wikwirukira ahantu hose bavuga ko Yesu ari. The truth is within you. Ukuri kuri muri wowe, The truth is already in you. ukuri kuri muri wowe. And when these men begin their doctrine Noneho aba bantu iyo batangiye izo nyigisho and zabo, they're pulling people unto themselves, noneho bagakurira abantu kugira ngo babiyegereze, that's not of God. ibyo ntabwo biva ku Mana. Any man that builds a following Umuntu wese uzubaka abamukurikira is not of God. ntabwo ari umuntu w'Imana. We've watched it in every situation. Tujya tubibona mu bintu We've bitandukanye, watched it in every country. tubibona mu bihugu bitandukanye. There is churches in the Congo that's 20,000 strong. Hari itorero muri Kongo rifite ibihumbi And they makumyabiri, was screaming the man's name. bari barimo barasakuza bavuga izina ry'umugabo ry'umupasiteri. It doesn't matter Ntacyo bivuze what all they're doing. ibyo bakora byose. What are you doing Ese wowe uri gukora iki this morning? mw'iki gitondo? Where are we at this morning? Ese turi hehe mw'iki gitondo? The seasons Igihe are changing. igihe kiri guhinduka. Now I want to say this, catch this statement. Noneho mwumva iki kintu nshaka kubabwira. Your current condition Noneho ibyo uri kunyuramo aka kanya is not
the conclusion. ntabwo ari iherezo. Amen. Hallelujah. It will not stay. Ntabwo bizaguma. The season that you're going through now Ibihe uri kunyuramo uyu munsi will not stay forever. ntabwo bizahora iteka. My daughter, my oldest daughter, Umukobwa wanjye mukuru has a son that's 11 years old. afite umuhungu ufite imyaka 9. From the time he was born, Noneho kuva igihe yavutse he's had 4 surgeries. yarabazwe inshuro enye zose. And the last one they done, Noneho kubagwa kwa nyuma the doctor bamukoreho told them, umuganga yarababwiye we will do one more. turakora And we'll be turakubaga completely kwa nyuma finished. noneho tube turangije. And she was excited. Noneho byaramunejeje. But when they went back to check up, Noneho basubiye kumusuzumisha the doctor told her, umuganga aramubwira everything we've done, ibintu byose twamukozeho we have to take away. dufite kubisubirana. We got to start over from the Turongera beginning. dutangire bushyashya. Everything they've done, Ibintu byose bakoreye ku they had mwana. to cut everything away Ibintu byose bamubazeho bafite kubisubirana bagatangira and bushyashya. start completely over. Noneho bagatangira bushyashya. Now he's already had 4 surgeries. Kandi yari amaze kubagwa inshuro Now they're saying he's zigera going to have 4 or 5 more noneho bari surgeries. kuvuga ngo abagwe inshuro enye cyangwa eshanu. She called me and she was Noneho crying. arampamagara ariko She was crying. She yari was hurting. ararira, yari ababaye, She was weary. yari The arushye, boy was weary. umuhungu we yari arushye ananiwe. And she said, Daddy, Ati papa we're going to have more surgeries. ati bagiye kongera kumubaga inshuro enye. I said, why are you crying? Why are you so tore up? So none si kubera kurira kubera ko wananiwe. Ni iki gukuriza? Because everything we've done Kuko ibintu byose twakoze was for nothing. byabaye imfabusa. I said, let me ask you something. Noneho ndamuvugiza reka mubaze iki kintu. If it takes 5 more surgeries, Niba bishaka gufata izindi inshuro eshanu zo when kumubaga all the surgeries are over, noneho bikaba birangiye, what is going to be in the end? none se ni ikihe kigiye kubaho ku iherezo? Did the doctor tell you everything would be okay? Ese umuganga yarakubwiye Is everything gonna be all right in the end? bizaba neza ku iherezo? She said, yes, Aravuga everything will ati be perfect. yego umuganga yambwiye ko bizaba. I said, then don't look at the situation now, Aravuga ati birebe ibiri kukubaho aka but kanya look to noneho the end. reba ku iherezo ry'ibibazo. Don't look at the current Reba condition. ibiri kukubaho uyu munsi Look at the conclusion. iherezo. Amen. 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 God interprets his own word. None Imana yisobanura ijambo How ryayo. does he interpret it? None se ni gute risobanura? By bringing it to pass. None irisobanura binyuriye mu gusohoza ibyo How yavuze. would God interpret Ese your ni season? Imana isohoza isobanura ibyanjye. God will interpret your season Imana by izasobanura bringing ibihe the byawe. season to pass. None ikazana bya bihe byawe bikagaragara. Amen. In the season of Luther, Noneho mu gihe cya Luther, cyaruteye Luther preached justification. Luther yabwirije kwihana cyangwa And that is all Luther had to preach. ibyo ni byo Luther yabwirije. That was the fruit Urwo rwari urubuto. of Luther. Urwo rwari urubuto rwa Luther. That was fruit Urwo rwari urubuto of Luther. rwa Luther. But Wesley Noneho Wesley could not make it ntabwo yashoboraga on only justification. kubwiriza gusa mu kwihana. The season is growing. The Kuko season is urubuto ruri changing. gukura, urubuto ruri I guhinduka. said the season is changing. Ibihe biri guhinduka. Wesley come forth and Noneho preach Wesley sanctification. abwiriza mu kunesherezwa cyangwa se mu kwiyeza. And that's all he had to see. Ibyo ni byo yabwirijeho. He was in the fruit Yari ari mu of rubuto sanctification. byo mu kwiyeza. He was in the season Yari mu gihe of mu sanctification. bihe byo kwiyeza. Then the Pentecostals came Noneho along, Pentecote iraza. and they were under the season of the baptism of the Holy Ghost. Noneho bari mu gihe cyo kubatirishwa umwuka wera. Amen. But that ain't enough for you. Ariko ibyo ntabwo bihagije kuri twe. You know, the Pentecostals, Noneho muzi Pentecote. remember, Mwibuke. my family was Pentecostal. Umuryango wanjye wari uwa Pentecote. In the overlapping
noneho biza guhurirana From the Pentecost to the message, kuva muri Pentecote no kuza muri message. I heard all those things. Ibi byose narabyumvise. My mother, my auntie. Mama wanje na auntie wanje I came in the house one day. yaje mu nzu umunsi umwe. Something was said about the devil. Noneho hari ikintu cyari cyavuzwe ku I mwana. said, I hate the devil. Noneho ati nanga umwanzi. I was just a little boy. Nari undi mwana muto. I said, I hate the devil. Ati nanga umwanzi. My mother, Noneho mama my wanje. auntie, Noneho auntie wanje said, aravuga. oh, don't say that. Wivuga gutyo. Don't say that. Wivuga gutyo. I said, why? Kubera iki? They said, you're going to make the devil mad. Kubera uratuma satani cyangwa se You're going to umwanzi make the arakara. devil mad. Uratuma umwanzi That's like arakara. Pentecostal idea. Kandi iryo cyari igitekerezo cy'abapenzi. I said, I don't care if the devil gets mad. Niba satani ari burakare. It don't bother me Icyo that nacyo the devil bimbwiye. gets mad. Niba satani andakaye. He can't do anything anyway. Nta kintu yamukoraho n'ugarakara. All the devil can do is what you allow him to do. Ibyo satani yagukoraho n'ibyo wamwemerera akagukoraho. We're in a season today Turi mu gihe uyu to munsi. say, get behind me, Ariko Satan. kuvuga ngo mva inyuma satani. We're in a Turi season mu gihe that we can say, devil, uzavuga ati satani we get behind mva me. inyuma. My children are coming home. Abana banjye baraza mu rugo. Hallelujah. Oh man. The devil. Umwanzi. I tell you what I think you ought to do. Reka mbabwire icyo ntekereza ko mwakora. You know, we used to say that the devil's hunting you. Twakajya tuvuga ati satani The araguhiga. devil's hunting Ati you. umwanzi araguhiga. No, the devil shouldn't be hunting you. Umwanzi ntabwo uba You kuguhiga. should be hunting the devil. Ugomba guhiga umwanzi wowe. You should be the one that goes into your house today. To go into your home today. Ugomba kujya mu nzu And yawe go through hose. your house. Ukagenda mu nzu yawe. Ukajya mu cyumba cyawe. Ukarwanya umwanzi. And throw him out of the house. Usohora mu nzu yawe. Go into the kitchen. Go into the kitchen. Ukajya mu gikoni. The devil in there. Ukabwira satani gusohoka. Mbere ukajya mu icyanyuma. Mu cyumba cyawe uroma. Find the devil in your house. Mbere ukabwira satani gusohoka mu nzu yanjye. You're hunting the devil. Turi guhiga umwanzi. Hallelujah. Haleluya. This is not the first time Ntabwo ari inshuro ya that we mbere. have hunted that devil. Twarwanye Because n'umwanzi. one time in heaven, Ati before the twarwanye na world Yesu. began, N'ijuru. we hunted the devil and all of his Twahise angels, Satani. and we cast him Nawe down. turamwirukana tumusohora no mu Woo! ijuru. You should be hunting the devil this Tugomba morning. guhiga umwanzi. Devil, get away from my children. Jya kure y'abana banjye. Get away from my Ati husband. satani jya kure y'umuryango wanjye. Devil, get away from Ati my satani wife. jya kure y'umugore Devil, wanjye. get away from my Ati church. satani jya kure y'umugabo Devil, wanjye. get away from Ati me. satani jya kure y'umuryango wanjye. The season has changed. Ibi bihe bigomba guhinduka. Haleluya. The season has Ibihe changed. bigomba guhinduka byarahindutse. We are now sons and daughters of God. Ubu turi abana abakobwa n'abahungu b'Imana. Sitting in heaven. Ubu twicaye imbere y'Imana. Ubu We are the bride of Jesus turi Christ. abageni ba Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Those Pentecostal ideas. In that leftover Rero time, muri uku guhurira na Pilipi. they said, Barambwira you must receive ugomba the kwakira. baptism Ugomba of the kwakira. Holy Ghost. Ugomba kwakira umubatizo w'Umwuka Wera. But I want to watch what the Pentecostals did with that. Noneho murebe icyo abapente bakoze. They'd come down to the altar. Noneho baza ku gicaniro. Now this was real. Ni ukuri. We're not talking about fake. Ntabwo turi kuvuga ibintu bitabayeho. Ibi ni ibintu They come byabayeho. to the altar. Noneho baza ku They gicaniro. begin to pray. Batangira The gusenga. Holy Ghost would fall on Ati noneho them. Umwuka Wera akamanuka. They would speak in Noneho tongues. bakavuga mu I ndimi. still speak in tongues. Nanjye ndavuga mu ndimi. You understand? Ese murabyumva? I still speak in tongues. Ndacyavuga mu ndimi. That's in most message churches today. If you talk about speaking in tongues, Mu butumwa bw'igihe bavuga mu kuvuga mu ndimi. they want to throw you out. Bashaka kugusohora hanze.
But the Bible says ntabwo ngo they Bibiliya will. bati bazavuga He said they will prophesy. bazahanura. We have sisters in this church Bafite bashiki bacu mw'iri right torero now mw'iri torero with uyu the mwanya gift of prophecy. bafite impano yo guhanura. And man has held you down. None umugabo wawe yagushyize hasi. I said, sister, hanyuma ndavuga ati mushiki wanjye prophesy. hanura. We have brothers in this church Bafite bene data mw'iri that have torero the spirit of prophecy, bafite impano yo but they're guhanura, scared to prophesy ariko bafite ubwoba bwo from guhanura. what other people have said. Kuko bari gutinya ibyo abandi bantu bari buvuge. We're changing seasons. Uri guhindura ibihe. I'm going to tell them myself. None nanjye reka nivuge. I had a little problem. Nanjye nari mfite ikibazo gito. If a man was an evangelist, I was good. Niba umugabo yari umugeza w'umukozi cyangwa ari pasiteri ni If byiza. a man was an apostle, Niba umugabo I yari was okay. apotre ni byiza. if a man was a teacher, Niba umugabo yari but when umwarimu a man said, ibyo umugabo avuga that's a prophet. ni ubuhanuzi. Whoa. I know what real prophets are. Ati genza umuhanuzi nyakuri wari we. I know. Njyewe nzi But there's a five-fold ministry. There's five in hari It's ubukozi butanu bw'itorero. You know, one of the first times I saw a real prophet, Uzi ubwa mbere nabonye ubuhanuzi. from the time I was a little boy. Ni igihe nari ndi umwana When muto. I was a little boy, they were still around. Igihe nari ndi umwana muto ubuhanuzi But bwari when I buhari. started growing up in the message, None nanjye gukurira muri mesaje. everybody said the only prophet in the world was Umuhanuzi Branham. wenyine ni Branham. No, No oya. he was a different kind of prophet. We yari Than umuhanuzi the one we're talking wihariye. about. We yari umuhanuzi wihariye. He's the one that my uncle, Niwe oncle my wanjye. uncle was a prophet. Oncle wanjye yari And umuhanuzi. he said, I am a prophet. Aravuga ati ndi But umuhanuzi. when he walked into that little building down Ariko there, ageze mu itorero and he rya walked away, Branham. he said, now I am a prophet. Aravuga That's ati a prophet "Njye right umuhanuzi, there. ahubwo That's a real prophet Uriya right muhanuzi there. nyakuri." Amen. But there are still prophets in the land. Ariko haracyari abahanuzi hano. But I had a little problem. Ariko nari ngifite icyo kibazo gito. But I went to Nigeria last year. None ubwo nagiye muri Nigeria umwaka And this ushize. brother, None umwene the data. pastor said, Araza brother, ati, that "Pastor, brother right there, ati uriya mwene data he is a ni prophet. umuhanuzi." Aha. Okay. Okay. All right. Okay, ni sawa. And I watched that brother. Noneho ndeba wa mwene And he data. looked at the lady and he said, sister, I'm or here, brother, sister. my brother, her brother. He looked at brother, he said, brother, he said, you had a son to die, didn't you? I think He said, of yes. it, umuhungu He said, he gupfa. died like this. He Ati told me umuhungu wawe yapfuye gutya, he said, God gave you another son. Imana yaguhaye undi And he's muhungu about mushya. so many years old. He Kandi said, nta that's mwana right, afite brother. imyaka myinshi He said, and you're worried about thus and thus. He said, don't worry no more. God's got it took care of. I thought, whoa! Ati Wait a minute. itonde gato. The spirit was right. Umwuka ari kuvugisha ukuri. The words was right. Ibyo yavugaga The byari man's ukuri. life was right. Ubuzima bw'umugabo byari ukuri. The next day he come to my None house. umunsi ukurikiye He haraza. come to I said to my house. Araza In my house. ndi mu rugo. In Nigeria. I got a house in Nigeria. Afite inzu muri Nigeria. Hey, he come to my house. Aza And he mu said, rugo brother, iwanjye muri I want Nigeria. to talk to you, brother. Ati ndashaka kukubwira I mwene said, data. yes, brother. He Yes, said, mwene data. brother Tommy. Brother Tommy. He called me Tommy. Amamagara Tommy. Brother Tommy. Ati Tommy. He said, is your wife named Ann? Ati umufasha wawe yitwa N. I thought, how Ndibaza. do you know that? Ese ubizi ute? I ain't never told nobody in Nigeria what my Ntabwo wife's nigeze name was. mbibwira umuntu n'umwe. How he know that? Ni gute uzi izina ry'umugore I wawe? said, yes, sir. Ati nibyo. He said, you have a son. Ati ufite n'umuhungu. He said, he done such and such and so. Ati yakoze ibi n'ibi 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 n'ibi. Aha. He said, thus saith the Lord. Ati He Uwiteka said, aravuze. God said, don't worry about Imana yavuze him. ngo mwitekerezaho cyane. He said, he's working on him right now. Atari kumukoraho. I said, amen. Ndavuga ati amena. There's prophets in the land. Hari ubuhanuzi. There's evangelists in the land. Hari abavuga There's ubutumwa. apostles
apostles in the land. abapotre hano. Oh my. You know what a missionary is? Uzi se ibyo umwigisha cyangwa se A missionary is an apostle. He's an apostle. umuvugabutumwa That's ni what the apotre. prophet said. Uko niko umuhanuzi But avuga. you know, a lot of these guys started out Ariko being abantu benshi apostles, batangira and kwiga they put their thumb on people, and they built a kingdom. bagatangira kubaka ubwami bwabo. They are of the devil. none ubu ngubu bari gukora iby'umwanzi ashaka. I'm a missionary. njye ni umuvugabutumwa. I don't come in here to this man's house ntabwo nzanumva ngiye ko and tell him what to do. ngo mubwire ibyo The ugomba only gukora. way I can come here is if he opens the door for me. nuko bafunguriye umuryango. And we work together. none We tugakorana. work in sequence. none I tugakorana come hamwe. under him. ntaza He becomes my pastor while I'm here. none akaba pasiteri Do wanjye. you understand? That's the way that's supposed to uko work. niko bigomba kumera. He becomes my pastor. abapasiteri wanjye mugihe ndi hano. No matter what my calling is. It's the truth. It's what the prophet taught. Amen. Very good. Amen. So they would get the Holy Ghost. none bakahamagara umwuka wera. The outpouring of the Holy umwuka Ghost. wera akamanuka. They speak in tongues. bagatangira kuvuga mu They go ndimi. home. bagataha. Oh my. Then they backslide. none bagasubira inyuma bakagwa. They just quit. bakagwa They just bakabivamo. And then next month, none ukwezi gukurikira they come back to church. bakagaruka ku itorero. I've heard my mother and my auntie say these numva words mama ati wanjye bavuga ngo and said, oh, you know, aturabizi said, sister so-and-so, ati mushiki wacu uriya n'uriya she got saved again last night. ati yakijijwe ku nshuro yindi iri joro. You don't believe that, do you, bro? ese ibyo urabyizera? You don't believe that, do you? Nah, we don't believe that. ntabwo ibyo tubyizera. But the Pentecostals believe that. abapenzi ibyo barabyizera. Why did they believe it? kubera iki babyizera? Because it was true. kuko kwari ukuri. It was true. kwari ukuri. They had nothing to seal them in. nta kintu bari bafite kugira ngo kibakomereze mu ijambo ry'Imana. You understand? ibyo murabyumva. They had nothing to seal them in. nta kintu bari bafite kugira ngo kibakomereze mu ijambo. It was the outpouring of the Holy Ghost. barimo bahamagara And umwuka wera akamanuka. you can have the same thing ushaka kugira ibyo bintu and still be lost. kandi ukabura ugatakara ukazimira. The prophet of God said, umuhanuzi akavuga you can have the baptism of the Holy Ghost ushobora kubatizwa mu izina ry'umwuka wera every day of your life buri munsi mu mibereho yawe. and die and go to hell. noneho ugapfa ukajya ikuzimu. But there is another season. ariko hari ikindi gihe. Hallelujah. We're not looking. ntabwo tureba We're not looking at the condition. ntabwo tureba We're ibitugose looking ahubwo at tureba the conclusion. tureba ku iherezo. We're looking at the season turi kureba ku that God is bringing us into. bihe Imana iri kudushyiramo. Amen. Amen. The prophet said, umuhanuzi aravuga ngo God spoke the word. Imana yavuze ijambo ryayo. He said, man's word will pass away, ati ijambo ry'umwana but w'umuntu his rizahera. word shall never fail. ijambo rye ntirizahera. I believe that. ibyo ndabyizera. His words will never pass away. ijambo rye ntabwo rizahera. Therefore, noneho I believe that nizera God, ko knowing that we in our little finite mind noneho mu mitekerereze yacu could not interpret his ntabwo ishobora gusobanura imitekerereze. great mind. ni umugabo uhambaye. He interprets his own words. isobanura ijambo He ryayo. doesn't need an interpreter. ntabwo ikeneye umusobanuzi. He doesn't need somebody to tell you what Brother ntabwo Branham did. ikeneye umuntu wo kukubwira ngo Branham yaravuze. He don't need somebody to tell you what the ntabwo prophet ikeneye did. umuntu ukubwira umuhanuzi yaravuze. It doesn't matter to me and you ntacyo bivuze agacenge what nawe. we think he meant. ibyo dutekereza icyo bivuze. What manifests is the truth. icyo byerekana ni ukuri. How many times? ni inshuro zingahe? I mean, we're old. twese turakuze. We're old. turakuze. We've had more preachers. twabonye ababwiriza benshi. Our church, since mu matorero the yacu time it began, kuva ku tangiriro kugera n'ubu has had preachers.
ababwiriza bagiye baza it births preachers. ababwiriza bakavuka Even in Pentecost, no mu bapende bakavuka they had 21 women preachers. bakagira abagore nka 20 babwiriza butumwa Had a lot of women preachers. abagore benshi babwiriza But the men, n'abagabo through the ages, no mu bihe bitandukanye preacher after preacher after preacher, ababwiriza bagenda baza man after man after man. abagabo And I've had brothers come and say, no bene data bakaza you know, brother, urabizi I believe I'm called to preach. yewe narahamagaye kubwiriza Do you now? ese koko warahamagawe Is that true? Is that right? ese ko You nukuri believe koko you're warahamagawe called to preach? koko warahamagaye kubwiriza Yes, brother. yego mwene I data was praying. nari ndi gusenga Oh, brother, and in my heart, no numva mu I got mutima all wanjye excited. numva And I ndanezerewe wanted to go neza tell somebody numva about nshaka Jesus. kubibwira I undi said, muntu that's not a calling. ati iryo ntabwo ari ihamagarwa That's a son or daughter of God. ibyo nibyo bahungu n'abakobwa b'imana Listen, I believe I'm called. ati ndabyiza ko I'll tell you nahamagawe how we'll find out. okay none ndakwereka kugira ngo Go preach. ati genda ubwirize Go preach. genda ubwirize If you are a preacher, niba uri umubwiriza koko if you are a preacher, niba uri umubwiriza there will be fruits of your ministry. hagiye izindi mbuto binyuriye mu byo ubigisha amen That's the truth. uko ni ukuri You know, murabizi today uyu munsi we got one side twageze mu kindi that says there's no preachers but Brother twageze mu Branham. rundi ruhande ruvuga ngo nta wundi mubwirizabutumwa uhari uretse Branham Now, Brother Branham said that wasn't true. kandi Brother Branham yaravuze ati uko ntabwo ari ukuri Didn't he? He said that. Yeah. No, that's not true. I'm not ati the only one. ati ntabwo ari mubwirizabutumwa gusa On one side, they say only Brother Branham. urundi ruhande rukavuga ati mwene data Branham On another side, noneho ku rundi ruhande bakavuga they say it's the guy that can preach so good. ati ni umuntu ushaka kubwiriza neza You want me to show you a real preacher? Eh, I want to show you a real preacher. reka mbereke umubwiriza I want to show you a real reka missionary. mbereke umwigisha I nyakuri know a man. ati nzi umugabo He was my friend, yari inshuti yanjye and I miss him. kandi ndamukumbuye I miss him because the season I'm in. ndamukumbuye kubera igihe ndimo Because he's not in this season. kuko ntabwo ari muri iki gihe God took him home. imana aramujyanye Every time I saw him, igihe cyose namubonaga I told him, brother, I want to be just like you. namubwiraga ati mwene data ndashaka kumera So when nkawe I grow up, I want to be just ati like you. ninkura ndashaka kumera nkawe I told him that when I was 60 years old. noneho ndamubwira mfite imyaka 60 When I grow up. ndamubwira ati ninkura His name was Don Furon. izina rye ni Don Phil Don Furon was a missionary. Don Phil yari umuvugabutumwa Don Furon Don Phil could not preach. ntabwo yashoboraga kubwiriza He could not preach. ntabwo yashoboraga kubwiriza You know how we judge preachers? uzi uburyo How we judge preachers? uburyo ducira urubanza kubwiriza If he says things loud enough. iyo avuze avugira hejuru If cyane he jumps up and down just iyo right. asimbuka buri kanya If he screams and hollers. iyo avugira hejuru cyane asakuza You know how we judge preachers? muzi uburyo tubacira urubanza Don Furon could not preach. uwo mugabo ntabwo yashoboraga kubwiriza Don Furon. Don Phil He would let everybody in the house yaciraga urubanza abantu bose bari aho would go to sleep igihe yabwirizaga abantu bose bari aho bajyaga kuryama agasaza if he wasn't careful. If he wasn't careful. iyo yabaga atitonze Now this is my friend I'm talking about. kandi iyo ni inshuti yanjye ndi kuvuga Everywhere this man went, ahantu hose uyu mugabo yageraga he would go into the Philippines yajyaga muri Philippines and he would go into a village. akajya mu cyaro kimwe And when he would get done in that village, ubwo yarangizaga kubwiriza he hariya would baptize almost everybody in the abantu village. bose bari aho barabatizwaga He would go into a prison, akagenda muri gereza and when he finished, yarangiza he would kubwiriza baptize almost everybody in the prison. akabatiza abantu bose bari aho muri gereza Don Furon could not preach, Don ntabwo yashoboraga kubwiriza but he was the greatest preacher I ever know. umubwiriza mukuru ukomeye nari nzi The seed bear witness of itself.
kubera imbuto zarigaragazaga. God interpreted His word through the man. Imana asobanuraga ijambo Do you understand? ryayo. Do you understand? Murabyumva? God interpreted His own word Imana because the igasobanura ijambo man brought it to ryayo pass. binyuriye muri uwo mugaragu bikaza bikabaho. And in the season you live in, None igihe urimo whatever that you are supposed to be doing, ikintu cyose waba uri gukora, the manifestation ukugaragara of your life ukugaragara k'ubuzima will bwawe prove to you kuzerekana what season that you are in. igihe urimo. Now everybody in this building is in a different season right now. None abantu bose bari mu bihe bitandukanye. Your season is not His. Igihe cyawe ntabwo ari His igihe cye. season is not yours. Igihe cye ntabwo ari igihe cyawe. But even though someone's in a different season Ariko than abantu I bari am, mu bihe bitandukanye ndimo, I don't judge the man because he's in a different season. ntabwo mukiri urubanza kubera ari mu bihe bitandukanye n'ibyo ndi kunyuramo. Amen. That's the reason I said, if you Your can mom. sin in front of me, Niyo mpamvu navuze ngo you can fall in front of iyo me, ukoreye icyaha imbere yanjye and I will not judge you. ntabwo uzagucira urubanza, It will not change the way I look ntabwo at you bizahindura uburyo mubona, because I know that we're in a different season. yuko turi mu bihe bitandukanye. But if the seed of God is laying inside of ariko you, urubuto rw'Imana ruri muri wowe before the end, mbere y'uko birangira, in the conclusion, mbere y'uko ugera ku iherezo the seed will manifest itself urubuto in you. ruzagaragara muri wowe. Do you understand? Murabyumva? Is that okay? Ibyo ndetse ni sawa. Amen. Amen. And he shall be like a tree planted by the rivers of Uzaba water. nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Psalms 1 and 3. Muri Zaburi 1:23. And he shall be. I'm How sorry. long have we been up here? An hour. Ati nibari gutanga. I'm going to have to come back, I think. Ati nzagaruka. I can't finish this. I can't Ntabwo finish narangiza this. iki. I can see right now I cannot finish this today. Ntabwo Let me narangiza tell you uyu munsi. something, church. That the season that we're in right now, Igihe turi mu uyu munsi it was not the same season you was in yesterday. ntabwo ari igihe wari urimo ejo hashize. It was not the same season you was in a year ago. Ntabwo ari igihe wari urimo umwaka ushize. But the season you are in will manifest. Ariko igihe urimo kizagaragara. If you are in the season of an unbeliever, Niba uri mu gihe cy'abatizera it will manifest unbelief. kizagaragara. I can stand here all day long Ushobora and tell guhagarara hano you, nakubwira God will heal you. Imana izagukiza. And you'll say, no, I don't Ukavuga believe ati that. oya ntabwo Amen. byizera. I don't believe that. Ibyo ntabwo byizera. I can tell you all day long that God will take care of the Ati Imana situation. izahita ku bihe. And you'll say, no, I don't believe that. Oya ibyo ntabwo I don't byizera. believe that. Ibyo ntabwo byizera. If you're in the season of a Niba uri mu make-believer, bihe by'abatizera you'll say, oh, yes, brother. Niba That's uri mu bihe the truth. by'abizera Amen. uzavuga ati amena. But in your heart, you know that you don't believe. Umutima urabizi neza yuko utabyizera. Utabyizera. And it will manifest. Kandi bizagaragara. But if you're in the season of true believers, Ariko niba uri mu gihe cy'abizera if nyakuri, you're in a true season of niba faith uri in mu your gihe life, cy'abizera and nyakuri, what you speak, ibyo it uvuga will bring it to pass. bizaza bisohore. When we was here last time preaching on the box, Ubwo twari turi hano twabwirije ku bijyanye na box. I need to come back and preach that again. Nshaka kugaruka ngo You nzabibwirizeho. come back and preach that again before our Nshaka neighbors get kugaruka ngo here. nzabibwirizeho. They kind of messed me up at the end, you know. It was loud over there. But when we were preaching that, Ubwo we twabwiriza was talking about putting your unbelief in the box. And mufate preaching and grabbing ubutizera and kwanyu taking the faith out of the box. That's That's the manifestation of a believer. ati ibyo ndabyizera. Do you know, Ese if murazi you're in the season of faith, niba uri mu gihe cyo and you get kwizera around a brother or a sister ukegera mwene data cyangwa that mushiki is wacu in the season of faith, kandi bari mu gihe cyo kwizera that nabo, your faith will go with his faith. no kwizera kwawe kukajyana no kwizera kwe. And where you could flee 1,000, now you can flee 10,000. aho wahunga ibirometero 10 cyangwa se ibirometero 100 Amen. ukagenda ukabirenga. Amen. Amen.
But what's this? noneho mwumve If you are in the season of your faith niba uri mu gihe cyo kwizera kwawe and you get around someone that is an unbeliever, ukagera ahantu abatizera bari the very faith that you manifest, kwa kwizera werekana the imbere yabo very faith that you kwa manifest kwizera werekana will imbere yabo change their season. bizahindura ibihe byabo If you're in the season niba uri mu gihe of the true love of God in your mu life, gihe cyo gukunda imana nyakuri do you know you don't have to tell people you love them? ntabwo ufite gutera ntabwo ufite kubwira abantu ko bakunda But they know ariko barabizi you love them. barabizi ko bakunda Say, how do you know? ese ni gute ushobora kumenya Because I feel it. kuko ndabyiyumvamo I feel the love that comes from you. numva urukundo ruturuka muri wowe I know when you say the word. You kuko know, ndabizi iyo uvuze have you ever had someone to tell you, wari wagira umuntu ukubwira walk up to you and say, brother, akakubwira ati mwene I data love you, brother. ati mwene data ndagukunda And something inside of you say, noneho muri wowe ukavuga Mm-mm. aya no, you don't. no uri ukubeshya No. uri ukubeshya You know! urabizi neza Because it's the manifestation. ni ukugaragara But when ariko someone does love you, iyo umuntu agukunda and they say, akavuga brother, ati mwene data I love you. ati ndagukunda I had a brother that told me nari mfite mwene data not long wambwiye ago. We're gonna ntabwo ari igihe we're gishize gonna have to stop. Had a brother tell me. He said, "Look, Tommy, ati brother Tom I love you, sir." ati ndagukunda I said, "I believe you." ndavuga ati ndakwizeye He went, "What?" aravuga what It shocked him a little. biramutungura I said, "I believe you." ati ndakwizera He said, "Well, what?" kubera I said, "I believe you." ati ndanyizera ibyo umbwiye Why did you say that? kubera ko uvuze utyo Because I believe you. kuko mwizera ko nkunda nyine But why did you say it? ariko kubera ko wavuze ko I said, because I don't believe everybody. kuko ntabwo nizera buri wese I don't believe everybody. ntabwo nizera buri wese umbwira ko You know, when I worked in that prison, uzi igihe nakoraga muri gereza nyine I was supervisor. nari I mbayoboye made sergeant in 7 months. nahuye n'abasajenti mu I mezi was so icyenda mean. kuko nari ndi umugome I was a bad person. nari umuntu mubi I was a bad person. nari umuntu mubi But every day when we left that jail, ariko buri munsi igihe twatahaga all of my employees, niyo n'abakozi bose nari we nyoboye walk out of that jailhouse. twasohokaga aho hantu twakoreraga muri gereza I said, "Love you, man." nkavuga ati hey ndagukunda See you later. ndagukunda I said, "Love you too, brother." ati nanjye ndagukunda brother wanjye We all was lying. ese twarabeshyaga aho ngaho None of us loved one another. nakundanaga n'undi It wasn't real. ntabwo byari ari ukuri But something, ariko hari ikintu when my season changed, igihe cyanjye igihe gihinduka there was inmates hari imfungwa imwe that I never spoke the word Jesus to. ntigeze mvugana nayo ngo yesu They give their heart to the Lord. ariko iyo mfungwa yahawe umutima w'imana And they come to me and they say, noneho yaraje "We're serving God, brother. ikavuga ati turi gukorera imana hano muri We're gereza going to church. We're serving the turi Lord." kujya gusenga hano They say, "You know why?" ati suzi impamvu I said, "No, sir." ati ntabwo They mbizi said, "We saw what God did for you." ati twabonye ibyo imana yagukoreye It's the manifestation uko ni ukugaragara of the seeds. ukugaragara kw'igihe cyawe Amen. Amen. amen Amen. No. We've got to close. dufite kurekera aha ngaha I can't finish this. ntabwo ibi nabirangiza Not even close. ntabwo nabirangiza ducyafite byinshi You know, brother, Paul, we get carried away. paul We get to ashobora preaching and preaching. Oh, I need to go to Rwanda and preach. mfite gusubira mu rwanda nkabwiriza ibi ngibi I know just the church. nzi urusengero rumwe I got to go preach this thing. mfite kujyaho nkabwiriza ibi ngibi You know, urabizi
Brother, most of you probably don't know Brother Paul's father. Bamwe muri mwe ntabwo muzi papa wa Paul. But Brother Paul has his father. Papa Paul afite se. He my friend. Ise ni inshuti yanjye. But you know this man don't preach people. Ariko muzi yuko uyu mugabo atajya abwiriza ku bantu. He does not preach people he don't know. Ntabwo ajya abwiriza ku bantu atazi. Oh yeah. He's told me. Yarabimbwiye. Last time I was there, he He told a told brother me that was with me. He said, I don't preach you because I don't know you. Ntabwo mubwiriza kuko nakuzi. Man. Hey. He said, but Ariko aravuga ariko Tom. Brother Tom. He said, when I met him, Ubwo nahuraga nawe. he said, Brother James, Bw'umwizera. You know Brother James? Oh, Noro mwene data James. he said, when he told me about Aravuga him, ati amubwira. there was something inside of me. Hari ikintu cyari He muri said, nje. let him preach. Cyavuze ati reka abwirize. And he said, he can come to my church anytime he wants to. Ashobora kuza ku itorero ryanjye umwanya uwo ari wo wose. Why? Kubera iki? Because there was something inside of him. Kuko hari ikintu cyari And muri something we. inside of me. Hari ikintu cyari muri That njye. met somewhere Byahuriye before. hagati. Amen. I said before. Byahuriye mbere. I got to stop that. Mfite kurekera. Do you love the Lord? Mukunda Uwiteka. Amen. Let's sing a song. Reka Sing turirimbe another song. indirimbo. Yeah, sing Indirimbo. I think sing a dancing song. Reka turirimbe tunabyinira Imana. Sing a slow song. Sing a good Muririmbe dancing song. indirimbo ya motomoto. I can hear it. Amen. Do you love him? Ese Stand mukunda our feet. Reka duhaguruke. Let's praise him a little bit. Reka tumuhimbaze. Let's love him a little bit. Reka tumukunde cyane. Hallelujah. Amen.